ke lapen kapangthir asai kedeng pon Nomati Minority Morcha pen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen Kheroni Model Hospital along Operation Theater kangpu pon APHLC pen mass joining amei kepadopon Kechokche kejong donatum aphansi hemkangsam bengrong pusi KSA pen kejong Keso kachelangji avarsai kave ajok Hemari Singnar lapen Achor kerap kechohang Kardom Berta Life pen ini Berta Thanbang Phi Sami Suhenati Mupi non Berta Angton pen Arju Ponitha Nomati Minority Morcha hin pen Patir Piponsi Ingdeng Plike Brapli BJP Foundation de Pacheton Dunsi Thengpi aklimso ke lapen kapangthir asai Parokwa Medical Guest IBY Kangalong kepaman pona Berta nilitum Perangke pen Berta Nampalepon Bangso asai kedeng ponalong aluhiaman pen kachetong dun State Minority Morcha Maipu Santius Gujur State Executive Member Minority Morcha pen Chenglok Pinangan man pen ke duatum chitong dun Wothungaji pen Berta Life Perangke Hensin Tokbi Report জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠা দিব উপলক্ষে যোৱা 6 এপ্রিল তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিব আসলে আর এইবারও যেটা প্রতিষ্ঠা দিব এটা 44তম প্রতিষ্ঠা দিব আসলে আর প্রতিষ্ঠা দিব উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় সমিতি আর রাজ্যিক সমিতিয়ে সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ নামের একটা কার্যসূচী আমি লৈছোঁ আর এই কার্যসূচীর অংশস্বরূপে আজি 13 এপ্রিল তারিখে আমি প্রতিটো মণ্ডলত আমাৰ গোটেই অসমত 400টা মণ্ডল আছে প্ৰতিটো মণ্ডলত আজি আমাৰ বিল আৰু জলাশয় চাফা কৰাৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাৰ লগতে প্ৰতিটো মণ্ডলে যেহেতু এইটো আমাৰ 44তম জন্মদিন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস গতিকে প্ৰতিটো মণ্ডলে আজি নিজৰ নিজৰ মণ্ডলত নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত 44টাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী আমি আজি লৈছিলোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী মই নিজে নমাটি মণ্ডলত আহিছোঁ আৰু নমাটি মণ্ডলৰ পেৰেণ্টছ কমিটিৰ সভাপতি আমাৰ জ্যোতি তিমু ডাঙৰীয়াও আছে আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আমাৰ পিতা তিছু ডাঙৰীয়াও আছে আমাৰ নমাটি মণ্ডলৰ সভাপতি সেবেষ্টিয়ান কিস্পতা ডাঙৰীয়াও আছে বাকী আমি গোটেইকেইটা বিষয়ববীয়াসকল একেলগে মিলি আমি আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আমি এটা সভা এটা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিলে গছপুলি ৰোপণ এই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আমি এইমাত্ৰ আমি শেষ কৰিলোঁ আগন্তুক দিনত মাইনৰিটি মৰ্চাক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাৰে ভিতৰত আমি মান কি বাত যিটো কাৰ্যসূচী আমাৰ হয় Nijang Karbi Anglong ke Parlo Kheroni Model Hospital along Rada Kisumpen ke Padopon Apartment KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang Ahin pen Operation Theater kangpu pon janglo Pini Kheroni Model Hospital along Operation Theater kangpu pon along manpen ke dolu hisarpo CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Medical EM Surya Rongphar MP Horan Singh Be MLA Bida Singh Ingleng KAAC Deputy Speaker Ajit Kumar De EM Rina Terangpi EM Mongol Singh Timung EM Prabhat Chandra Taru EM Mudhuram Lekche MSc Pawan Kumar Rai lapen manpen ke thiki dingatum chetong dun pen my RDP dun Bangso Operation Theater kangpu pon along Joint Director Dr. Jogatiron pen Chipatir pon pen ke ongdung aradatum lapen nurse asatum chitong dun Maya long CM pen lam theke jai pon ki hospital along jongsi Operation ahut kumadni Dr. lapen nurse atum jongsi tangka chohang det pulote nang birta phitnon puta lam thepeklang lapen Asha klembang phiatum ame thanga sayar ni cheklem pon pulote ake joy pen scooty pusitami piponji puta mayalong ningje pon lapen bang so mayalong Kheroni Model Hospital Management Committee atum pinpura lolong kiripon aputhak CM pen lamchak chipitekang ke ningkani siang bong klem ponji pusi rara thengnu ningje tekang West Karbi Anglong Bureau Chief Joyram Kacha report হস্পিটেল লাগে বুলি আমিও আগতে ইয়াত দাবী কৰিছোঁ বৰ্তমান চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতে তেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে কিন্তু মডেল হস্পিটেলত দিয়াৰ পিছত আমি উদ্বোধনো কৰিলোঁ ইয়াত অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ নাই গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ইয়াত মডেল হস্পিটেলৰ জেগাত অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ লাগে বুলি কৈছে তেখেতসকলক দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ অকল মডেল অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ নহয় বেলেগৰ ইয়াত জেৰক্স ইয়াৰ মানে আমাৰ আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিটি স্কেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগৰ মেচিনো লাগে ইয়াতে সেইবিলাক আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ বাহিৰেও ইয়াত এম্বুলেন্স লাগে বুলি কৈছে এম্বুলেন্সটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি নিজৰ পুঁজিৰ পৰা ইয়াত কিনি ল'ম
প্ৰায় বেলেগৰ হস্পিটেল এম্বুলেঞ্চ নাই প্ৰায় 15টামান এবাৰ আমি এম্বুলেঞ্চ কিনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ বাহিৰেও ইয়াৰ ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ নাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ আৰু আশা কৰ্মীৰ ছিটিং ৰুম সেইবিলাক আৰু ৰাস্তা সেইবিলাকৰ কাৰণে আপত্তি কৰিছে সেই গোটেইখিনি আমি এবছৰৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম Chinthong MEC constituency arlo amsiar ke pachu aklamalong APHLC pen 6 schedule awareness amai lapen mass joining ajai mek aduk APHLC amai phu JI Kathar Lamjai sar pu angtonging ti Kathar Konchun bang Samson Teron Bikram Hanse pen chinglok ongdungarat chitongdut wothat lang so pen Berta Life Apperanke Rajev Hanse report constituency long to mass joining program meeting don ko answer the dak don pharoi sira don troxy cap atum ke ong nege BJP pen lo la pen congress pen la pen ASDC pen nang join dun pini aning arong pikpak lo APHLC lo nang join dun long opot la pen aku nang join dun thu oji lang pusi motaput tekang lo alang litu non hetapu pen don ko an bak dulu sar ab nilila bang hisap selang sita BJP ong nai lo sir chinto war ke bang pen ko son nang di thekang long nilige pule pudam da nilhem nili long leta yer su duga da chin thong ne ke wang po li lo chin thong ge du po bang ni school da duga di hala kung ripia long wang wer nilige wang yer ding pik lu da ga ningan krip ho bak dulu bang na development am kha laga development ke laga ave pik lu ke di development ke ave det pusi ta chok lu ke la simang hu me aprang em bang ningkan ingkoi ra phobu em nge man ko pito nge claim lo ni alang li bala aprang sita son dai silo pito claim ni bangai claim ke det ten lo yo ha gari ta henu et pinita humni gari ka henu pinita la si lage thang da che plang ple det lo suli le det lo la si ne tung ki pukang tung ke BJP Congress la pen CPIML lai hu etum phan ke lage kelang selet putakalilu latunge un elu lagi aku non lenang thai thu desata un elagi athema latum phana ka control ke bang ha Delhi pen disturbance bang na control ke le claim kali ke claim binong ojid de lagi bongo sena tum se claim lagi bongo sena tum order ben si Tuliram Ronghang kam claim pen Tuliram Ronghang ke claim ta lata sidha kali lata aro hala bongo sena tung hedi daksi directly Tuliram Ronghang phan pupe la tung amuni tha Delhi ta do kente ha Delhi si bang telephone pen puchot itunge telephone pen pu thaiwe hala tunge telephone pen pu tha chok hala tungke telephone pen pu po bang Hemanto Sharma phan order pipo Hemanto Sharma phan Tuliram Ronghang phan order pipo la order pa cheplang po lege ka binong ge chenge bongo sena pinak lage chinthong homostay arlo amser along APHLC kangdang amai lapen chirok to amai ibipon along nili system chitong la ba tung pen chitong dun long do nili ok intang kringan ye kadilang poi kita da pen birtanang pi juding piglo han nili social frang pen lo chitong veng ning ko masi pini di purong so pi pen nang chilo lo heman masi hem hormu pu pi ri pu ji pi kang rui masi pu lang phit lo nang chek lang dun do pini lam ninji o ni da lo nili kita nang cek lang lo kado beta chingki je tong do kardo mo chipi lo hirjimi na pa jelo nilita ningarong pilo la pen nang chetong do to manta ningarong no posi nili ta ling chithelo pen dak jasmet pini ge kangdang amai pot la bang pharu sira trokebran arkep rat pini dak ni tum nang chepa ham phangdun atumana pham stame itum song hin pen chudeng pamilo la pen itum ka che song la ja ke ding chetlang la so long bang ke thir thipen angkun ke sakun thipen la soka che song chun chitti ga bang ke na anja dun thip pusi ding thelo la pen chuning rita chuning rilo la pen nili along tina mai long ta ithela ningje nili tum song hin ke la election bang tanglo ilik bang tanglo pot to thurnang damdang rara phan pe ko damdang pu hala so bang kali nili tum ge akola kerap tar lage theklong hor lage ame hini no hili pen theklong hor long hor lo nili tum ge lage ningkan arjon da sang se ke dam rara phan ke thandam lok ki mundam lok ile tum mithang aja kong do ile tum eddet elong ri cherai kom nang polam lok sini tum ke thandam lasi nili puberlo ha kunat ni erong long arat ki edon vet pusitali tum ke dam poda ka athe e mithang ke ok ibc vet lok da ka thandam po Sarkar ki chari Kechokche kejong duna potsi KSA Jameson Difu District Committee amai phu Bisnuram Phangchu
lapen dihin chun bang Alex Bea tumaphan hemkangsam bengponrong. Lason ke Kechokche thektik lo pusi pini pherang kia mai kepadopon hut KSA tiri kon chun bang Ramsing tok bipen pang dakpon. Unconditional mati asona mung padode pinpen lo serak nang pu kali pulote ingtang rak pen chisong ponji puta tok bia sang hupen pang dakpon tu. Wo chat lang sopen Beauty Life pherang ke Rajiv Hanse report. Niltum karbilo chali asong hin pen nalitum pherang ke bitum uphan nange pha pen nalitum aporting pen ke ban theke pot nalitum uphan kachuro pajilo mate kurban pajilo Nilimen Ramsing Tokbi KAAC Central Committee General Secretary Jameson Timong Aro lapen lapolang ni Arsong Tiso KAAC Klembangpu lasi niltum pini karbilo chali asong hin pen tong sekot pen kupi bosi pherang ke amei ke phanang kokma lakalalo patumi ni phai krihini arni KAAC Deputy Committee amepu Biswanath Phangcho lapen Finance Secretary KAAC Deputy Committee Alex Bay alang tu aphan mane labangso dokmuka lapen Dimapur adak labangso Poland mane krong kriya towar aputhat ke ongdung atum piniani anda compensation sonong lelang alang tu kumane bangke hiti long le ke cepadam nunang kumane tu bangai methang hemabari long le ke cepadam nunang lasong sik ongdung atum piniani anda alang tu compensation kachelangji tangka kelong le tu ulang lasu buthalam si kedam tanga ciklo kusame postering penaan nang kurilo lasu pentu alang tumbang Deputy Committee tumbang asapso kasik cakatora doko jone kachesong debang dengpon ke dalo kachelong le atunda dupik lang piniani lasi alang tu aphan ki pike pajir pon aji phana bangsi tuning rilo lasi labangso a forlen along jutu ni playing on e labangso compensation mate beneficiaries tuma kipi thek the labangso alam ki bangke non have non right kalilo anikan John si labangso alam ki bangke naklang bom sis theklong lasi alam etum jasemet pet KAAC Deputy Committee hin pensi alam etum labangso sai dengman nangklem bom bang lo lasi alam etum labangso a forlen atangka la kechupang lim atum labangso kechupang lim aputhat laso ajoine ase ang tong chibilo na jone si alang itu aphan kene kangnang pon hemkangsam ke beng bangke ningduklo lasi tuning rile thode thobo CM Dr. Tuliram loha aphan usame lapen land and revenue EM omor sing kisok hai aphan usame lasi alang itu aphan alang itu da family do lasi ilitum karbijan mate alai hijana mohon angbong si unjo lasi kupia posi la esi ang tong chipilo pulotang te alang tum against case tipo panepo hemkangsam bengpo lahelo ma ilitum karbia anglong ka development ke Penanso lapente asupo Keso de Ajok Singhason Constituency EM Amar Singh Tiso Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kechohang ahoga Keso pua hormujong si Hemar bungalong kidokok le puche katiku katemanga jada sai le klem dam sitami dobe lapuson si Singhason Constituency ke parlu Archon Singnar rong amikar Hemari Singnar lapen Achor kareng lektepia tum sitami piniarni bahini amat sitami ningkan troksi susi ame kachecharche ajok penangan Keso chechak nanglu kedam tangar ni pensitami Keso kachelang ponji aphansi tami thangna da avarsai kave det pena joksi chelang pon thek thedlu anparta latum bahini asupu Prodip Singnar sitami ningkan troksi susipen honghap homrusi nang mandet luputa Hemari Singnar lapente Achor kareng lektepia tumpen pherangki apon than pachini pon labangso hut puchot lahai huya Keso kachelang ponji aphanpura non ki khibom Singhason Constituency EM Amar Singh Tiso anparta non ki khibom KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang atumaphan nang chirap nang chitu dun vektha lape nang chirap chitu dun vek popusi ning thelo puta pherangkia thing no hin pen nang pachini pon ning kemia bang phubang phia tumaphan sitami nang rap dun vek thaputa pachini pon account number 40829941 438 IFSC SBIN
0003050. Contact number 93658 Phuluni pen berta life apharanke pinchongrong pi report. Pinia berta Lapuan Sington Ponilo Light Bomb Berta Life.